Saya hana te foi mole tape na ngau vaenga anoa me se foi ole sila le tatu tunu umal malama ile au mai ngai le amatanga ole nei to inga tu la fono wa ole wa tangia mai le atu wa mahana ole o to la verto ina ilan tu la fono na no foto e sui ele se kama ila vele wala vea ngai kuila epa le o toe la vea i lana tu la fono na ia toe pasia fa tope ma ia toe faia fa tope ina ia sai tia i le uso ia malele paulo po king fai popo isa mo wa ole aunga le anga la inga kangor ko inga ave ese mai ia le tu la fono le defamations ai ave i le kulanga le criminal le ua ave lu awa ole tamale sai lano i tu ainga fa masino nga fu yeso ala upuli kama ia leo aku fai so ala upulenga ioe ya fa ko ese yes sa mangalo ya lo fa to esenga ka velenga le uma fai so ala upulenga ya ai ele I lava nga vaenga le atua mahana ele inafir ko inga why because olonga loko ki nga ya king fai popo inga ua makanga koe la langa umama ya king fai popo nisio informations tuloa ya lea ya afia mefu ia maliwo si leita afionga ya luanga lau le vaula kamu manisi ya mata uki o ilanga makua ki nga fau popo ilunga le ataua mahana male makua ili kakorko ingar suenga o lapi mana tua mea umana na matua I sue memang kuwa umakuwa I olo ya olapi kuwa ya mana tuana no fo tua I unisap unasa unisap ita tele to fo yetu men to uyele melna did they even try to reach out to the FBI? Yes at some yeah mana tua mai mana tua le loko ki nga bitterness o inga le to fa yetu ye fa keke ka ko ika ita inga le ku ngu ngai mai le loko ki nga la nga aka le loko ki nga ole mele kupu e uma enga wo fa aming e uma wo fa Xi Jinping e uma wo fa o ka maro Lucia le yer kemingi ona wo tai mai le loto tinga ai le ole me ele nga ko suon na ile paipo ko ke o e kau kua le ku o le lei o le anga o fe o lolo o e kau ai uma ku ya uku lenga ato e fasa vali mai lena mana yele o mainga hana alanga le o to tango to ya utala tu lenga ngana sa mo ina ye tatu to mo na inisi fo tamama tina matu o le mai mo mai o le ala o ko e apirikia ko inga le ato ko e apirikia ianga mea nga fa ia penga ianga mea fo inga ngofo fai e manga ia la lo fai isi ale ala o ko e fasa nga mai mele ya oi le ala o ko e fasa nga mai ngi ia mana tua a afia I king fai popo kele a markele a afia I foi le pleskengo le choa ia langi ke soma mana tua le ke kau ke fisiri foi po fe u fa yer ke isile ai na afia si to fine foi ia langi male ano ai lava le foi fa sanga mai ai le pa mai ore va au fongo ko ya ka u malai kaula malama malala fililo solo mayeli mongi mala vaenga le ku ona ole feita wa expose ko de kele o mea wa sila fia wa mala malama ile ku ila to mea sa fa tate o mai la le ya to o te fisilingi e vaenga o ke fisilingi a kele o mele sa ku puya ku le pa ngafi okay amua morir ko inga whatever I think 2-3 months ago le kako mo mai kala wo moria o apela or more than that o ma enga moria au mai lo manga conditions or pay your conditions lena eta o mo moana fa so na lela pay your conditions na ele mafaina na ko fa sanga kala ngai ilena tangi which is Dr. Alec Ekeroma to lo so fa I ono mar sunga el palmia aru sipa ya ukafa wa preach ko e won mai Rosella pea Rosella I'm sure it was Rosella pali le ana to mai le to enforce mai le warning fa pe mai please ko e lapa ka ya awange e fa ya mele
a lea ua toe preach fo ile ataua o le winga o la utala lea ua solia faalua ko inga lea langa mo lia i loana nafi ave ai loka toe tatala ma itua o le loka lenga loka i kuila e pana nafi mo le sila fia le tunu na loka mai ona o lana faatala noanga na faile vaiaso le na te nei le aso ono o le ale kia kua langa whakarangoanga i le asongo le pa ia o Samoa ma tau whaafonga mai wau ke roe ki ngā o kukaringa ae na matou whaalongorongo le leia iana nei ma le fionga ia anai le ngai te tau ona anoa le avengo le tatou purkalami ngā o ngā o langa whaafekai i le kua ma le mana tala ia amata o le pepelo o le ngaoi o le sao kaukala i kiki o loia sili la ikiki e leilo se mea e fou ola le a ka o le mea ngā lenga sauang ilanga press conference ai kula over le kula ova ma le tula te ilo le si mea e ofo te le ailo uloto so le ngofo le ngoku o le au whasara lau le ai ma se si oso a ingi fesidi ko kongu ina ua sau le kalangoa ar koi inga e ho or kai minga o le laka pisa moa fa mai po le ale fe au ar pale mia e oso i fua ala lai ai le ai ma se singa se ile fe sili ia kuila epa ala lau kulo ka kere fa kule ala lau me nga fa ko kongu inga o ele si par mia ngofo inga ai ngale i ya nguku o kulo wa luinga la le o te fa e doile ya to le langa ko e mori ai le langa press conference le iro ofu le mori ai le nga loka ya ngafi ma lo pomoniana na loka mai leo an nafi ia uma leo na da fa nga solo le mori nga ko e kakala i kua yen kakala le fiafi o winga la le o te fa ye tuai a le o to va ia tu fo i conditions ye au mai o le la fesilia i pele loto le la ula ko conditions according ile sota inga soka inga kunga sa mua Paualo le mea la ufa popo surrender all his travel documents. Second, still the same from the first hearing. Still the same. Refrain from making defamatory remarks against the complainants, which is the Prime Minister as well as por fionga le mingiskawa o ngala le wai. Paunga. O lai whaakanga nga whaianga, lai whaakanga ko inga nga whaianga press conference. Ele o whaasanga. A o morianga e lima yang whai mai, the five fo ilele morianga ko inga. Ole wha, 4 counts of defamations and 1 count of harassment utilizing electronic means. Mangkuo le si vaenga nga o le kulafongo lea. O le a whasa mo inga le harassment i le whainga whakula fongo o le tau wha matau e whao ngā ai au wala o viso o ta inga wha nei ona pō puli po le puli po le alava o langa lima la le ngā le wako e whao popo kai mire ngai as of yesterday o le winga le o ke whai e kuaile a tau o te whesiringi ai pēr la le whainga o pēo conditions ngai mahana will surrendering his passport the best solution for him or not? Ola ofisiri nga? Kali ai le problem le fire ko inga i ka ofi for kus for ko in. Ele kalia. Ole fa fenga ka le mo rin ka for kus for yo fe me asola ye. Ke mo kali fo la fo case sa fa sa ile ngali fo le len ko fa sera pokala. Le na tonua. O menga sa kong fai ka ofi po kalama ye are wa ingale ma fu ma ile ia la sa sao le wa fia o po kalama le ataua o le consistency o le fingo le tulo wa le matanga ruenga ele a filo ke fai ku ai ngi me le praise o ko lunga ai ngi me fa le ma fesiringi o le mo ke fesiri la maka mai la u argument le mala fa sole a te ya mailin ma sion ko lu va nga fai ya nga kangi ko ku le pa nga kangi nga malongo
nga vaku aro ngali ave ye pe conditions fa sanga ro ko fengi kala leo fa sanga ko fengi kala ya kuila epa so and so ai ma fayanga faya lua a isi ro kala mai si me ki ro masanga o mai ro ngali ku ele ileva ai ko fai lai va si ngali wa somehow wa mau se kala o nga ko eli pokia kapungi a ko ai leo programe so a ko not even another chance lea tio from then what 2 years ago lea fa sa ya si ngali im korkolo mai la programe ka ko mai ya de ngali lea ngukua pua ale i singi euskadia vai nga vaku ala ukangi uma au mai ka ya pe conditions awangi ko fe mesikala ya kiau awangi ko fe skala fa nga malo me uma fa penga mar kupori ele ile vanga o mai kua ai ia ko fa popo ku ye la kangi me uma lan mengo fa yelo sela kapungi ro mar prokala me mosinkai kaufi ale nga makua ore kai mi piko silinga nga le ko polu taile ea filemu ore kai minga nga filemu le fu amakan ko fa le kongu mai le ea o singi inga ua koe kakala mai kua. O le ale winga o lau tala, e whaape ngā le whainga o peyor, le variations o ngei mea o peyors, e aru e si ikia inga ia, ka pungia alo ia, se umar wha moe moe. Ai o mai akula epa, wai ua whai ei whaape ngei ko inga peyor, e le ma whainga la ko whai ko inga, ko uiau mea ngā uangi e koe, ni eo keo kaukala, e le ole lo kanga kus fo laule me mo mia e se le me anga e ko ke kaofia e le kaofia ile pisa mar kau fa leanga mar fa vesi or ko inga e le olon kus fo lau kau kala ole fo fonga or ko inga o inga ka ngo fa yere fua o ko Yeah. Yes, there's also a lot of people asking because of his job. You know, he's an MP. He needs to always be present online to give his opinion. But I think there is some of the damage could have been reduced if they blocked him from posting personally on social media. He can come on the press conferences for government, and maybe on the parliamentary meetings he can speak. But a lot of the letters he has sent to news organizations have had very defamatory remarks, a lot of lies. So the argument that he cannot give up his social media platforms or his speech because he's an MP doesn't really sit, because that can be taken away as well. It just hasn't been done. O ruinga na leo tuwa toile ataua. E kali e ili whaafika audi o Samoa i le whaavevesi. O lai si la fia fo i reko msinga le kai minangei. Se rai si la fia e whamasanga ma e le o whaavevesi e la audi a kungu. Nei. Lai lau ke si la fia. E o i leo e o umai ka ngakala yei. E le o koe whaavevesi e palmia la kungu. Ale o file mu kuloa. Ale o file mu sa wanga sparmia. Ngar pauar mele ko kisile silai nga ole action le mele o fai. Kakala ele kam kamau ainga, kakala ele fofuanga, kakala ele porokeki, kakala pauanga o mei o fai la audi kai mingi. O ai la le fa vevesia ma fa le anga ngale. Ale lava ko ke veye ko inga pe conditions fa pe ye. Ai se ai ko kusai ko treating o kangaka. Asira la ofisiri le. Ale fa kanga lava le ai fa kanga sa ko inga fa ngo. Ye le ngo so mai nga fifo ya ngame. Nga fi aso uma. So se kai mia fa ele press conference ko le pa ya so ringa ko la fongo le mal picture le. Lo fanga ora le al fa famsi. So ele me fa lan ka fia. O isi me siringa ngalanga ya langa asiaka. Ele kasi pokalama. E fai il pokalama si oeri. E fai il pokalama le ngari i foi le ke kaua. E fai il pokalama le foi le o mkaafa. E fai il pokalama le foi le o mike. O mike e po mike. O mike. E fai il pokalama le li le o mawake. E fai il pokalama le ile o kangaka. E siri akula le leanga o fange o kule epa. Lo le leanga o isi mei en kupungi. Langa le o le fa solo ako a nga kala e fa isi pokalama e ko fa isi pokalama e fa il pokalama si oeri e fa il pokalama le ngari i foi le ke kaua e fa il pokalama le foi le o mkaafa
e fai poka la ma le li foi le o Mike e po Mike o Mike e fai poka la ma le li le mo wake e fai poka la ma le o kangaka e siria kula le leanga o fanga kule epa lo le leanga o isi me kupungi langa le o le fa solo ako a nga kala e fai isi poka la e ko fai fo isi poka la e ke aula ye ele o se fere ko nga condition nga pe nga fai ya kule le na binga na le te fai atu asi sila nei la ile tulanga o wa ye ngir ko inga ke kai yesi ka ko kilkilo wala nga le uma wa maisia u tamai intel li Samoa wa uma ona fautua ye ila na lawyer now who is his lawyer ole monsieur My feeling, monsieur. wa uma na ave ye ile fautua nga la na lawyer malie fa se o ma press conference ai la ku ye ia fo ia fonkoi ia ia ru se skau fa leanga ai le leila la ole me hore lo ke o foi asiaka le ki nga ka ringa le me kasi afa ku kanu ma fange press conference o ke i fa longo ko fa sanga ngai kumalo ma ka o mangi me le leng fa longo kumalo il est pas lipi le winga na le te fa ya tuai wala nga le mo mai sia uta mai intel and information fa tu tu na mai Samoa wa uma which is I even seen a message wa uma ona la pata ia ma ave ele tu wala lo ma losi alanga lo ia fa mole it's about time for you ke me ese male ele ye ro kai me ese male fa press conference ave pe ia le sui kai ia fontoi he will never listen. This man doesn't listen to anybody. If I give a lawyer to favor value. Yeah, if I could lawyer, if I could lawyer, or the monsieur, if I could no. Hola, who am I feeling? I'm malo. And I know for yet. Life Africa, and I say this with honesty or look. Fa kai makanga ruenga o le mafai no to fa yesu le ro fa skepu la ngoro fa skepu le nga le ima fai longo e le ima fai fu ya vai li ken kar nga fai o le moli o kulepa le ai ma se singa ye se faku ka ngo fai nga me ai se u ma kulepa ua fa fikai la mo moli o fa fikai ngai kai o nga ua ye le skepu mo o ilo er ko inga le la em fai fo ngo so va di ngo fo sela le ngo ave ye la audi fa kari ngar kai mi paule mesa kaulanga o mesera papar ko inga sakamo usanga la papa sakaulang ko o mai lunga o mesera papar ko inga la ngale ko fa u la papa o mai skanga ka o le ku ai sakanga po mai la singa ngala papa ko fo mai la ukala i le ato ai ore ka kallo makanga ruenga ore ka kallo ele o se fa kong ore kakalo awange ifai o se ngalu e fafua ai le faki awange I avea le ngei mea ko ke fai er ko inga nga o se maa fafua ngalu awange ifai o se maa ai lua ai pi e kau vai lua ai le makangi ma le afa ai le kupu ole karusanga nga le ke vakua ale tau le nga e se le ai le o ka kongi vasi kuro wa le upu e o ka kong ka le a onga kau ke loa mai kau mea o ai ma fainga kipi mokuranga ia ka kau e fasa ko kau kala ngi mea ia mama a o ai ku fa e ai o ke le io inga ia hau ia ko ave per passportos ko inga ave na ko ave ia la nga ku nga passport ala me la ka fi for passport ko inga e o me nga ka hafi o la me ka fi dia ko ang fast o press conference fa ye ko nga le wa ngomoi o me nga fa nga ka akua ye ma fa sa barbarie sangi ba so kasi nga me e winga nga le ka fa yaku la nga e ka kile banga nga o se me fo ile le pe e ka u fa haka mai le ku e yes tikeswa wa makoro ka ku le pa wa makoro for nothing nga ave nga kele fo le mai va ko for ko inga ye fa sangi ale mai ya o le mea kasi o le o ke fa karikari ia lo sela
po le asa nga faki le mele ala nga o le ua sori mo koe sori fo ele ko inga conditions nga ia faia ya ata to vai la ia ko inga mele nga le uma e mai mawar kai mi o I ka ko ke lo ai e mawarunga e sa o ma fo ku le e pa mawarunga kwa ia me e ki ro ma le ya mi ja o le aku wa ke ma mai ya ole na o se mele le ke le o fai langa kalu lava o nga le lima ka sanga o ka sanga kenge ko ki ka ko vai se kulanga fo le e mawarunga ku ku le por kula fo awa kalu foi o nga fai fia me mo ku le pa le tira o settlement ma ha agreement so le e fa ke ngai langa ko inga so sa fa pea o nga mea fai ngof o nga mea fai nga ka wa sefe mai la o e fai o nga ko fo ko i longa finga roma ma sawe lango fai nga maro a wa kiringa langa ko inga me le hamni agreement langa fai o fa mo fai la o ngi fai ngi me ngi hamni agreement il kulanga le la le ngi fa singonga le ba parmia ma le finga fo ya ongo ya makule a ngi fai ngi hamni agreement ko inga me lesi tangata wa leva le ai tau tele o tia hana lesi tato atiko o lesi tangata ilo utali tonunga wa leva nda tau na fai e su e ngā leo I mea ie lafi solo ai kuo mea umori mongi Yoi wa leva nda tau te fatula utala anga o ngia kungu I fafo ye fai lesi kairi a le ride wa leva nga kofu I fat pui fatur mele ole aru ala lai kuo e aru peye lafi fa oso ole kusi felo le ale yengi le lusi felo ka o kamale le waru fai dirty work I fa nga o ngangi o style fa truck dealer fo ngale la kilo mo ia la bai kamale aru fai soro deal fo ngale kivi ka ngaka o me ko ngwai me o skailia fa kule drugs ma me fa pengi e uma kivi mai lea kami ai o ki vai ia kunga maalo ai kua e o ila lo fai maalo ai me o waia lava maalo ngimo ku le Sky fa mafia lea e ia o fura ka u pe fia ka ma kunga or pa kua le u mai kua e na no foi atu ala ngofo aka ko we pe fa ale ngo me ye fai a me ye fai ga kalia ore makunga ore fa ve singa ore ku Yeah. Ya le pe foringa mai e tu faua e le o yangi si pi fa maka ivi e le kilo a tu la fono ale mori mau ga mai foi mori mau fale ali le nga ofai e umanga sa nga ko inga pepelo ko ngor fa masingo fo mai o yang fa la fir fast ale po mai le aka lai kar ngo mari mongim sa vali ku fa ske por fa ma ve lunga fa masingo mai tanto ye wa lei longa se mea fio so fai ele tangata nei pe o ya tato me listato wa Sato atotole I aga kuli me ia kuli si makau o makau pule winga ya tole pa I believe that there's a bit more depth from ale il kulanga ila se fa longonga nga o me ya o ya ngafi or an afterthought e ma faingo fa pe ko o ia isa o ia fa longonga ngafi mai mau nga ia mai mau langa status because like a whaalonga ko fo I le mena ka ko whaalonga ngale la I le press conference la so ngo o kuso o le se kala ngo se kai nga maka mai that whole 1 hour was just pepelo like you know him calling out Lauli and the AG and I was thinking to myself sorry is this what we've become o le kunanga le wo o le politiki samo in terms of opposition yeah le lange so ngo me ngale la le confirmation me samo o le last step me ia ifo Fontoi I wonder what he would bring to these press conferences. Nothing. Because o le mea mongi la vasia ka lo mai ka umala o whaalongo longo ka longa opposition mai le HRPP. The only priority o lako loka lauli. Dei a sisi mea.
And if this is the opposition for any country, I'll be worried. I'll be worried as if I was HRPP supporter. Fe me walunga iluma le kama whainga le paki. Yeah, ale waka ko o kulanga le in terms of to the EPA. I think for Godfather and Hannah left was like woman of hearing this news, because I know ka ko uma ko whalomonga le kulanga. And I take this back, ele story asiakalanga ka umelunga one of the programs. Ile partly solo ma kavika. Eri ilo solo came me pass on ele torch. And I believe that's what's happened. May maui penga fa pe aku ko inga ya la only 3-4 years ago. Son, so it's your turn now. It's your time. But anyways, life is life. The reality is what it is today. Yeah. Saulia. Ingowe sawa asiaka ngafima fayele lime. It was a mixed feeling. Memo mo sa worofa yai. Longolua. Mo mafafau. O se inga le moia. Wai fa peula ave lokai ka ngamalala. Ale me foi ka ke le ngo mo wa fa ngafile lo loko lo pura le arrest. Because he didn't turn himself in. He was arrested. No winga ngaru ka le pick up mai ave fa lo leo. O se kulanga makanga ma se kulanga siringa nga maulalo. O le ave se pale mia sa min scan ka nga lo leo. Ai mai leo arrest. Sai ave officer. Nga ba kure o ku wai mo hai fa so. Ya se mangu foi le funga le officer fam singa le skala ma ba pen nga ma ba ku me peola. Pangu le peolinga fo ka peo mo ya ngi kaya. Penga le ba kula le skala ma conditions le peo koi. A me fo nga wo ke longa wo le fa le peo. Ya fa ko penga ya vis ko inga fa. O le me pito ile anga le atua man fa tai fa asoa nai wai ka ke fa ya. Ele ai ma se si kau ke le si la fia le atua le loto fo ile le si a mea o ma fau le anga personal ko inga. O le aso sa mo ai le fa fonga mai ma le fa fonga le atua ngi por kala me ngi fiafi. O le aso lava o le aka ko fa longo mo ko fa fonga o mai se sa ngar ko inga markulanga ka ko mai o le a lango fainga ma e fa pe e fia le ia la u kulo o mai o le a kausi le file mu fa lo fangi le aku uma me uma la mako ai ayuli o le a le me o le a o ia le ka fainga fo ile fast ka ko yo ke no la kala o le aso fo ile o kilo ngai nga le makua ko po le fa lo fangi ko ngore ko o samo le anga wo sidinga kali se use ka mo fai al par mia la kala mo ia le ko inga le tewo lenga wo umanga sa ngol pa mi ko kongo ale wa ave ye morianga le wa ave ye so su enga vo ile le wa bionga ka wolo ya le ale sa ngwanga la auder maleto wa umar fa kerisiango umar fa ale anga umar le hava faka ma me uma umar fa ale ainga ele ma fa ya ale wa ka koilo ele ma fa ye le anga ore akuar ko inga Lei tato wori tuli ele ua makua I papa. Mo fa ma ainga no. Mo fa ma ainga. E feo lolo fa rau. Lei na no fa ye tuli anta ua ma no tonke me lenga a fa yo la valo ia kuspa ia e siria ku le lenga wa so ngai lo wa so la. E sa ola ukana le to. E siria ten e siri le lenga ku e siria ku la fa ma aku le pa. Lenga ola kala ngo ai kuspa ia. So to me ele compare ya falao. No, he's worse than Falau. All right. No, olo ke kara ngo fale nganga. Okay. Okay. O langa a fai o Falau nga fa ma inga ua hoki ro nga kari makua. Mana tua foi ngo fa so nga fa so. Se fulu mala nga ave o le iva o mala. Ele I malu e se Falau. Ai nga sau ale akua le malalonga se fulu fa mai a mo se soso ese wa umanga ukango ave ese mea fo ile lenga keu wa ile malo falau ele ke ile li nga fa mai soso ese la ukango longa fa let me touch his hand
Kango ale akua kango le me pele. O le me pele ya o ilo soifuanga le akau. Whako e ola. Lau whangau. What's so dear to you, Hannah? My children. Your children? Yeah. Yes. Lai la winga o lau kala. Kango ale akua whamai. O le a whioki uma ia ulu makua, firstborn. Ale nga ke ia la e ngai kai au ka malo wo ki ronga kari. O inga whako a whaavai vai ei le loko whalau. O whako a whaavai vai inga ua kango sa o a kango e le kai me ke whaamaa ai, ka kou sa moa. Ma ka kou le whaafonga mai. Ma ai ka kou i kango mai le akua le mea ngai pele ya. O e le ere o la uka vale pele ya. E le o kupe foi. A o le ana mea ngai pele ya. O ka kou whanga. Kango mai ale akua kango sa o a kango le me pele le whako whalau o lea. O longa kari. O inga ngango foi wha maku uroa. Wa e o ya nge puka ngisa. I longa wha maa o le mukia nga o inga. E o le wi wha mau oa o pua nga o inga. E ere kai me ave ka ko ule kulanga mau alaloa. Se i koe a o inga ko vai le rifa vai le kalifa mau oa. Uma kupe ma me uma marifia kele ma lea. Anga le a ai popo pua mau o. Ere vai aku ka mai ele o i. A uru mafu le nga. Ya. O nga koe a o ingai. O le winga na le o ki fai. O le wa uma wa sisi mo le pale mia. Wa uma mea uma ngai ka uma fai ko inga. O le o ki o ka wa ale koa e kau uma iai. Wa o ki ka ngaka. Le atou. Ai nga kau ma fai e le pale mia fai se la le lenga ma kuila epa. Fea fai e. Ai ku runga e akava bai. E se a me fai o. E se. Ma vai ka ko ye. E fa kau sua i e ula ye. O ma fai ngā loku o mea uma ele ai. O le la resi mea. That's not the only time as well, Seta. Esa o lei oi, e o wei le maliu le la ke ia palele. Kulo le swafa. Ava pe ngā foi mea marisi. Do you remember when he la akuia to le palunga le stage a lokalia le award? You know, ngā songi le fionga le li palmia. I don't think he was prime minister at the time. But I think La Uli has given him so many chances. So many chances. Nela waka ko o me la so ma kulanga le oye. You know, La Uli he's human. Elo si a ngilu fo ia. E ma fo me wo fe ko inga a nga I La Uli. E de nga ko upu makala. But I'll never forget. They came me for arrested for I La Uli ala mingiska agriculture for HRPP. Arrest La Uli malang falkua. You know, that was another sad day. Yo ngo follow ma fo fawa nga fifa pesa. Fa fenga kupungi me o arrest o ka kai fa pengi. You know. I just hope for better. Yes. When I first heard the news yesterday, I was very sad too. You know, I have family members who are the founding members of this party who worked alongside him, who served him. I sat there and I felt sad. One, because he's a koi inga, he's old now. And I always think if he has people in his corner who actually love and advise him wisely on his steps in politics. But as I sat there and I thought about it, I came out of the emotions. It's actually the people of Samoa that matter now. It's not about their personal differences as leaders, it's about the people who matter. And when you think about it, Tulepa has served for 21 years, and now he's in a position where he is just tearing the reputation of Samoa apart nationally and internationally. I'm sure many of you have seen. He's already ran to the media. He's gone to RNZ. He's saying they're trying to shut me up. And he's trying to frame Samoa as a nation that is a dictatorship, that doesn't have any freedom of speech. The lengths he would go to ruin his 21 years of service is really, really sad. And that sadness is more than the sadness I feel of him going into prison, because there are Samoan people at risk, their lives, the money that's meant to contribute back to their villages, to their homes, and I think that should be the forefront of our empathy. Instead of going towards the leaders, they know these jobs very well. They know politics, they know the game, they know
what comes with it, the criticism, and they're built for it. So yeah, that was kind of my thinking behind hearing this news. Thank you, Hannah, because what by the way, and that comes from a granddaughter of the founder of the HRPP party, one of the founder. O Hannah Morsirafia, or the granddaughter of Aikolongi. Yeah, for the records, so that comes from the heart. Nga soifua e ui ele le titi o soifua ngau hana. But o siona tu atina, o siona tina o le alo fasino ya va Aikoloni. Your mom's the youngest daughter, sao hana? Yeah. So yes, my grandfather was a prime minister, but Polaka Ivafosi, his brothers were the founding, yeah. Yes, o le winga la le no fayatu. So looking at the news yesterday, mo koe mafau wai I le mea ua kula I mai le koe inga. Tulo. E le o se iunga lea o se mea e kakau o ngā liri I ai. Se ka inga ki ngā inga mai ai ngisi e ka wasa mai le pāki lea. Io, e vai e longo le kuli le kāpe upo le tunu. E a uru fo I ka whenga e se le fukia vai singang. O lea iai suli wha avae, o lea iai ia suli mawheoi o e ngā kupunga mai suru ngā kiki. O wa Aikolongi. Kulou le whionga ia Polaka Ivafosi. A le whionga ia wa Aikolongi nanga o le pale mia, urua I pale mia le HRPP. Ioi. So o lea la kau langa, o lea kau ke kalangoa le HRPP. E kau ke kalangolo le HRPP, kau karango I kakang kai ia le atau. Yeah, mo. So can he be compared ia wa Aikolongi kai inga wa Aikolongi never. Can he be compared ia Kofi Lau kai inga Kofi Lau? Le ai. Ai ngā iai lo ngā kaimi ngā lele I rei whapea lei a taua mahana a mea ngā maka mai aku I lei pailang kai inga leanga no ai o le mea le ua kula I mai ua ofi le mawhauwhau le mangaku whaapiko ua ofi le mawhauwhau le ngau ma le ngā lala I le pawa ua ngā lala I le pawa ua ngā lala I le pule o le mele o whainga ka I ngā ve ese ma wha maua lalo inga le loko raka. Iwe. Mo I le. Mafu anga lea.